Dobro mi došli u još jednu emisiju Željko Marušić i gosti i iskreno se veselim što smo zajedno, što na televizijskim ekranima, što preko zaslona računala ili možda negdje se gledamo preko satelita. Postoje vrlo uspješni poduzetnici, poput Ive Bulić, koja još uvijek uzgaja koze, iako se prebacila na niz uspješnih i traženih proizvoda na temelju badema, te Mateje Briški, ponosne na njene vrlo tražene duboko smrznute savijače, a zajednički mi je nazivnik Željka Balja, posvećena marketinškoj promociji domaćih poduzetnika i OPG-ova. Možda će njihovo gostovanje nekome od vas pomoći da krenete s poslovanjem. Postoje čarobni ljudi koji su odlučili ponuditi nešto tradicionalno, neke svoje ideje u prehrani i pridonijeti razvoju turizma. Vezano uz to imam 3 gošće, ali sad krećem s 2, pa onda će doći do male promjene, ali prije svega želim objema dobrodošlicu. Pozdrav Željko i tebi i tvojim gledateljima. Također pozdrav vama i vašim gledateljima. Hvala vam lijepa. Kad sam rekao da se puno trudite, u stvari ima vas puno, ali Željko, koliko ja znam, nema nigdje baze podataka gdje bih mogao dobiti podatke o svima njima. Što se tiče obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava, postoji naravno baza i postoji jedna platforma koja je nedavno osmišljena, to je Idemo na selo. Međutim, baza proizvođača kao takva gdje bi mogli šefovi i svi oni koji su zainteresirani za kupnju proizvoda vidjeti količine, dostupnost, način transporta i tako dalje, nažalost za sada još ne postoji. Reci mi što točno radiš i što želiš postići? Pa ovako, Autentika se bavi sa promocijom i naravno proizvoda i usluga u turizmu i evo tako sam zapravo i upoznala i Ivu i mnoge koji se bave poljoprivrednim djelatnostima i dopunskom djelatnošću turizmom. To su, moram reći, divni ljudi. Kroz 15 godina sam susrela toliki broj onih koji se istinski trude, koji osvajaju srca i kupaca i nas posjetitelja koji smo u njihovom smještaju, u njihovim restoranima i koji možemo sve to kušati zaista na stolu. Ono što im ja pokušavam pomoći je zapravo na neki način educirati što im je sve potrebno da bi napravili proizvod, da bi ga pozicionirali na tržištu, kako doći do kupaca, na što sve trebaju paziti kada stvaraju novi proizvod i naravno promocija i marketing, ono što na kraju zapravo nekako svi zaborave. A sigurno si dobila i odbijenice, ali sve što radiš ima i svoju cijenu. Pa ne mogu reći da su to bile odbijenice, to su možda bile nekakve njihove trenutne situacije ili gdje oni nerazumijevanje možda. Razumiju zapravo svi što je marketing, no međutim trenutno možda nisu u financijskoj situaciji to ajmo reći prihvatiti i neki od njih se zaista nešto kasnije jave. Kada se malo ustabile, kada istestiraju, uvijek kažem mora biti početna testna faza na tržištu da vidimo kako kupci reagiraju, da li trebaju nekakve promjene, a onda naravno kada imamo gotov proizvod da onda ga izbrendiramo. Jeste uvijek bila tako dobra curica? Pa ne mogu reći da jesam. To moramo pitati zapravo moju mamu. Ja sam uvijek bila zapravo, rekla bih, malo nestašna i dinamična. I ta dinamika se osjeti, jer zapravo sam na više kako se lijepo nježno rekla, svi oni znaju što je raditi, svi oni razumiju što je marketing, ali ipak znajući naše tržište i naše razmišljenje naših ljudi, mnogi ne znaju što je marketing. Pa zapravo... što je u biti marketing? Da, naravno i marketing i promocija ima svoje zakonitosti i što sve treba poštivati da bih uopće dospio u... napravio jedan marketinški miks i pozicionirao se na tržištu da bi ljudi uopće čuli i znali za vas. Sada ono što je problem je naravno tu uvijek i cijena, oglašavanje u medijskom prostoru ima svoje opet cjenike i često ljudi tu nekako to ostave kao zadnju stavku. Međutim, pomognu si malo sa sajmovima, pa onda zapravo se tu automaut od usta do usta nekako radi na marketingu i to je naravno dio marketinga.
Znači sam majka 5 djece i odlučili smo se jednostavno povući iz Zagreba radi zdravijeg života, radi proizvodnje zdravije hrane, jer tu nismo vidjeli, u Zagrebu nismo mogli jednostavno opstati, imamo drugačije razmišljanje. Ja taj vaš Benkovac doživljavam samo kroz sajam Dobro, imate vi i kroz vinariju. Vino Korlat, da. Tako je, kroz vinariju. A vi krenuli u ovce. Mi krenuli prvo sa ovcama. Dobro, to je zaštitni znak Ravnih Kotara. Tako je. Međutim, danas je to jako malo ih je i ostalo i veterinari baš govore da kad nestane tog starog stanovništva, mladi jednostavno neće. Ima nešto, ali to nije dostatno za sve. Ali. I kažem, eto, nakon ovaca krenuli smo u sadnju plantaže badema. Inače, znači naš OPG je otvoren 2010. Registriran. Imamo 50 hektara što livada, što oranica, što trešanja, maslina, vinograda, ali prioritetno su bademi koji se prostiru na 14 hektara i u ekološkoj su proizvodnji od 2018. Pa dobro, bademu je to normalno da bude napušten, da životari. Pa gledajte, je kad imate 3 bajama u vinogradu, u dvorištu, tako, ali vi kad imate plantažu od 3.500 stabala, vi se i takako morate brinuti za njih. Da, jer oni privlače sve nametnike, jer ih je puno. Sve. A recite, koliko treba bajamu, odnosno bademu, da naraste i počne davati plodove? Prve plodove, pa negdje prvi plodovi, ali ne znatno, ali prvi plodovi 5-6 godina. Ali, a kako ste preživljavali onda tih 5-6 godina dok to... Pa nismo do kraja ovce riješili, nego je to bilo prelaz iz stočarstva u poljoprivredu. Tek kad su nam bademi davali plodove, baš puni rode, onda je skroz nestalo. A recite mi ovako, imali ste te ovce, prodavali ste janjad i onda na tržištu što bila prevelika konkurencija, pa je janjad bila prejeftina? Da, taj jedan period janjad je stvarno bila jeftina i onda, nismo mogli opstati. Dignuli smo toliko kredite, uložili u sve to mehanizaciju, napravili štalu za to, jednostavno nije išlo više i onda je suprug odlučio prerezati i idemo u nešto drugo. Međutim, ja nisam potpuno odustala od stočarstva. Ja sam imala do lani 60 koza gdje sam muzla i pravila sir. Nešto sam sad prodala ovu godinu, ostalo je 20 za kuću. Još uvijek muzem i pravim sireve. Krasno. Tako da, široki je spektar na gospodarstvu djelatnosti, ali kažem opet, ovo je primarno, tu se trudimo. Primarno. Idemo redom. Da. Krasni bajami, ušećereni, nije baš to zdravo, ali ok kad govorimo o šećeru, ali je sadržaj zdrav, to je bit svega. Naravno. To su vaš proizvod. Moj proizvod, to ja radim. I sad, jako je lijepo gospoja, mendula, etiketa je krasna, malo klasična, ali baš je ono kako bi trebalo biti. Tradicionalno. Baš tradicionalno. Nema toga puno, ali je skupo na tržištu kada ovako gledam po nekakvim trgovinama s tom domaćom hranom, polusuveniri i slično. Koliko iskreno možete zaraditi na jednoj ovakvom pakiranju? Jer to je skupo. Treba imati vrećicu, treba imati etiketu, treba bajame ušićeriti, naravno posaditi, pa ubrati i sve ostalo. Tako je. Recimo na toj jednoj ona ima 100 grama, to što ste rekli tradicionalno, htjela sam da bude rustikalno jer ipak je bajam starinski proizvod, moglo je to biti i šarenije, ali nisam htjela, prevladavaju te boje koje prevladavaju, znači on vam je sa PDV-om, jer smo u sustavu PDV-a, htjeli smo sve po PS-u napraviti, 4,17 eura sa PDV-om. Tu vam je korišteno šećerne trske. On nije u ekološkoj proizvodnji jer mi trebaju neki papiri koje ću porješavati jednog dana, ali nastojim koristiti sve ekološko da ne odstupa, znači ekološki badem. A smijete reći recimo koliko vama neto ostane? Kako mislite? Koliko vam ostane zarada, neto, po tom paketiću? Približno. Po paketiću kad sve, pa možda
€1,20, €1,20. kad Pa celofan... koliko vi onda tih vrećica morate proizvesti? Puno. Ne Puno, samo puno. toga, naravno ima tu. Da, ali ono puno što me svega. posebno privuklo, to je ovaj poklonka paket koji ne ide meni, već ide Željki, tek tako da Tako je, da znate. se zna. Da, a proći ću ja kroz Benkovac. Slobodno. I ovo je čarobno, ovo je baš nešto kome se može otvorena srca pokloniti i sam se osjećati sretnim što nekome poklanja. Naravno. Turističke zajednice, njima je posao trošiti novac. Da, to je njima. One ne smiju imati višak zarade, ne smiju imati, Tako je. znači troše novac u marketing. I oni su se vama turističke zajednice obratile i rekli ja želim 100 ovakvih paketa da poklonim važnim poslovnim partnerima. Dobro, recimo, surađujem s jednom turističkom zajednicom, nećemo i sad reklamirati. Možete slobodno reći, nek se zna. Znači, naša turistička zajednica Ravni Kotara, oni mi uzimaju i Krasno. zaista normalno po potrebi koliko troše tako i uzimaju, jer nije u redu da stoji duže vremena, znate, godinu Radi dana. kvalitete, da. Tako je, znači kako potroše tako naručuju. Malim trgovinama kroz Hrvatsku, zračnom lukom Zagreb, tako da imam suradnju sa dosta njih. Kako ste to postigli da prodajete izvan Benkovaca, Ravnih Kotara, Zadra, recimo? Pa kažem vam, velika većina je to preko Facebooka, znači otvorila sam stranicu, ja i nema nego OPG Iva Bulić, nemam privatni profil, i da nema toga ja bi je zatvorila, jednostavno mi to ne treba, međutim znači ljudi su se počeli javljati, pa je uzeo jedan, pa je rekao baki, didu, tetki, sestri i tako dalje, pa se to širilo i tako malo po malo se širilo. Prvo sam počela u Zadru, preko Facebooka u Zadru prodavati, a onda kažem vam, sjela bi za kompjutor i do 2-3 sata slala mailove na koje, ono što si ti prije govorila, 90% njih nije odgovorilo. Neki bi se zahvalili, odustali, možda je od njih, karikiran 50, njih 2 htjelo. Što mislite, zašto su oni odustali, odnosno nisu pokazali zanimanje, ili zato što oni misle da je to skupo, ili misle da neće prodati, ili jednostavno ne poznaju tržište? Pitanje je za obje. Evo i ti najbolje znaš iz prve ruke zapravo. Pa ja mislim da vam je tu veliki uvoz kalifornijskih bajama koji su za bagatelu, to znate i sami, jer pored bajama koji košta 2, 3, 4 eura kalifornijskog, neće uzimati moj koji je 17 eura po kili, ali govorim, bez obzira što je ovaj moj zdraviji, oni gledaju koliko je novaca to. Istina, moram biti iskren, ja se više puta smijem ljudima koji kupe 2-3 ekološka proizvoda i onda misle da žive zdravo, a onda kupuju sve ostalo najjeftinije, to je isto pitanje mentalnog sklopa. Točno. Tvoje iskustvo? Moje iskustvo je zapravo to, evo kao što je rekla Iva, vjerovatno je to slučaj s velikim trgovačkim lancima, kod možda malih trgovina sa zdravom hranom ili onima koji se bave takvom distribucijom i plasmanom, kod njih je možda problem prostor i prezasićenost tih proizvoda, makar ako govorimo tu o bademu, nema ih toliko možda puno, ali opet s druge strane možda je ta količina koju dobiju oni na dnevnoj bazi ponuda ipak nešto što oni ne mogu jednostavno iznjedriti da bi imali samo jednu stranu, na primjer zida u trgovini samo bajame. Vi ste otišli korak dalje, možemo reći. Imate ulje za masažu, imate brašno, pa ste me upozorili da brašno ne smijem tako jesti, ali može uz neke žitarice i žličica. Pa možete, žličicu možete ga koristiti, evo, znam da vi ne radite kruhove i peciva, supruga recimo 30%. Vi se prevarili. I to odličan kruh napravili. Da, super. Znači, brašno koje je dobiveno prvo prešanjem badema da se iscijedi to ulje, a onda taj pelec se melje i to je pravo brašno. Mljeveni bajam je mljeveni bajam, on nije brašno, ali to je bitna razlika, jer ovo je brašno odmašćeno, mljeveni badem nije odmašćen. I onda imate, rekao sam, otišli ste korak dalje, imate suradnike koji za vas rade.
uslužno. Tako je. Što je već veliki napredak u Pa smislu... ja sam to tražila, ja sam to htjela, znači ovo je polovica mog programa daljnjeg, ima još toga koje sad neću iznositi, što će biti i što će se dogoditi. Međutim, problem su strojevi, problem su skupoća tih strojeva koji mi trebaju za... Uostalom znamo da na nizu proizvoda piše ostaci soje, ostaci ovoga, postoji neki veliki prerađivač koji radi uslužno za druge. Tako je, i to je pošteno. Vama najviše hvala na ovom gostovanju. Malo ste mi pridonijeli, vi još bi Željku pitao koliko je njena pomoć bila u svemu tome ili si naknadno uskočila? Nemoj se sramiti. Ivo sam zapravo upoznala sasvim slučajno i odmah smo se kliknule. Kad sam bila sa obitelji na odmoru, onda sam nazvala Ivo i rekla sad je prilika da svratimo sad, jer nikad jesi doma. Jesam, naravno, na plantaži sam gdje bi bila, za mene odmora nema, i onda smo tako zapravo došli svi članovi obitelji kod Ive, gdje su nas njezin suprug i Iva i cijela obitelj lijepo ugostili. Prošli smo plantažom, naravno doživljaji su bili da sve to prođemo i najmlađi sa traktorom, kako to je, da kušamo sve te proizvode i na taj način se upoznamo. I onda sam dala Ivi prijedlog, pošto ja sam možda jedna od rijetkih, ajmo reći, koja zna iz Zagreba zapravo za to što ti radiš, ajde da nekako ti pomognem i da to proširimo lijepo riječ o tome. I to je tako zapravo i krenulo. I Iva je pomogla meni u mojim počecima i mislim da i danas je tu podrška došla iz Benkovca u Zagreb, tako da ne mogu reći, stvarno oni koji percipiraju što je marketing, što je promocija, uzajamno vrijednujemo jedni druge i na taj način jedino možemo i opstati. Doći će u restorane sa svojim proizvodima, doći će u neke trgovačke centre, nadam se, zahvaljujući tebi. Pa ja se nadam, gdje ja vidim Ivin proizvod je da ih jednog dana možda i čokoladira, pa da to budu onako jedne lijepe zahvalnice na krevetima u obiteljskim smještajima, ako ništa drugo. Žensko, ne može biti čokolade. Bez čokolade se ne živi, da. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Željka mi je ostala, ali druga gošća je došla. Pa, krenimo. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Ali, ne znam, toliko neozbiljna osoba, a bavi se ozbiljnom proizvodnjom. Kako je do toga došlo? Pa mislim da je balans najbitniji između jednog i drugog. Ne treba zanemariti ništa od toga i u konačnici dobijete super proizvod. Prva stvar koja me jako zanima, kaže, kad gledam, brzo smrznuti proizvod. Znači li to brzo smrznuti proizvod u smislu nekakvog zdravlja, da se proizvod ne pokvari, ispričavam se, ili je to onako neka marketinška fora? Znači, brzo smrznuti proizvod često ljudima zna asocirati na neku hranu koja je brzo u stvari pripremljena. A u stvari nema veze s time. Stvar je u tome da proizvod nakon njegove izrade se zamrzava u posebnim šokerima koji tu hranu zalede u roku od 10 do 15 minuta, što je jako brzo, jer vi kad bi stavili hranu u obični zamrzivač trebaju do 24 sata da se zamrzne. U tom periodu od tih 24 sata vi izgubite puno nutrijenata. Najviše u stvari, i tako i sama kvaliteta te hrane pada. A ovdje mi u stvari izvlačimo najbolje od našeg proizvoda. Sad je malo teško će mi biti postavljati pitanje, jer ovo je jako sočno, ali vi ste to donijeli meni u stvari, kad se došli na televiziju, toplo, može se reći vruće. Tako je. Što negdje blizu stanujete? Mi imamo malu proizvodnju u Dugavama, odakle u stvari vršimo naše dostave i kupci koji naručuju direktno od nas dostavu uvijek dobiju tople savijače. Aha. Savijače ima puno ljudi radi savijače doma, odu na tržnicu, kupe gotovo tijesto, ali kod vas je nešto drugačije. Tako je. Ono što nas izdvaja je prije svega postotak punjenja, koji se odnosi na 65%, što je za cijelo naše tržište dosta puno, jer neki maksimum s kojim smo se mi dosad susreli je neki 50-55%. Tako da tu još uvijek držimo standard, a također su i kore koje jesu, znači, ručno vučene, ali su rađene od friškog tijesta, a ne tijesto koje je unaprijed pripremljeno, pa se onda sa njime valja. A tko to vuče? Vi ili netko?
Pa u principu cijela obitelj i imamo još 3 zaposlenih. Ja se sjećam pokojne mame kad je to razvlačila, ovako malo tijesta na kraju, ne samo da je kuhinski stol bio, Tako to je je. bilo i puno toga više Da. pokriveno. I koliko vam pukne puta to tijesto? Pa desi se, ne možemo reći da se ne desi. Jesam zločest, jel da? Ali mislim, to nam je već više to, krenemo na šalu, krenemo dalje, taj proizvod se onda ukloni i to je to. Idemo mi ozbiljno malo pričati. Kako ste se vi odlučili na vlastitu proizvodnju, na vlastiti posao? Ipak je velika konkurencija, postoje ogromni proizvođači koji proizvode za stotine država, ne samo za jednu državu. I sad se vi sjetili, ajde idemo napraviti, mi smo bolji od njih, moji će kupovati. To ste upravo što govorite, ali ono čega je nas najmanje bilo strah je bila konkurencija. Iz razloga što, znači, prvi smo koji jako volimo takav proizvod i kupiti svugdje, isprobati. Pa ne bi se rekao po vama. Ne znam baš. Mi. Tko su ti mi? Pardon. Mi smo obitelj, znači mala proizvodnja koja se sastoji od mene, supruga, male kćeri i majke. Nas 4 smo u stvari započeli cijelu tu priču i nakon što se kćer rodila iz razloga da bi više vremena mogli provesti sa njom. A onda su nam se nakon toga uključili prijatelji, znači te ljude koji sada rade kod nas poznajemo kroz raniji posao, s obzirom da smo u ugostiteljstvu radimo cijeli život i nekako je sad cijela ta mala firma obitelj. Sada Željka nastupa s objašnjenjem i samohvalom. Uvijek samo hvala. Dakle, Mateu sam upoznala sasvim slučajno i odličan je primjer dobre prakse osobe koja otkupljuje zapravo ono što je današnja naša tema od obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava, namirnice koje idu u nadjev. I evo tako smo nekako ušle u razgovor i priču i onda opet nekako sam potaknula Mateu da ispromovira, iako je proizvod već bio pozicioniran kroz Startaj Hrvatska gdje su oni zapravo osvojili taj natječaj, ajmo to tako nazvati. To je Špar, jel tako? Tako je. I ono što je Matea prepoznala, kod mene je ciljana naša skupina na koju smo išli, to su obitelji, danas obitelji žive ubrzanim životnim tempom, nemaju možda vremena toliko za pripremu tih tradicionalnih domaćih proizvoda kao što su to nekada radile naše bake. Matea je usavršila tu vještinu, stavila je vrlo privlačne nadjeve za svakoga po nešto od slatkoga i slanoga i evo na taj način smo zapravo se kliknule i mogu samo dati opet riječi hvale jer sam probala ih sve. Matea, odakle ste? Ja sam rodom iz Osijeka. Onda se nije čuditi. Da. Cijeli život, u stvari nakon moje 3. godine živjeli smo u Rijeci. Nakon toga, nakon što sam napunila 20, došla sam u Zagreb isto poslovno radi boljih uvjeta i svega i tako sam tu i ostala. Kako je bilo u Rijeci? Pa ne mogu se žaliti, s obzirom da sam ja provela svoje, ajmo reći, najbolje godine tamo. Pa zato i pitam. Do 20. bilo mi je jako dobro. Odlično. Vidim zgodne oznake na pakiranju. Bacime u smeće, pa onda papir, pa aluminij. Borite se ekološki, razmišljate Pa ekološki. trudimo se, još smo, baš smo neki dan imali doma debatu što bi se još moglo napraviti, s obzirom da cijelu tu ambalažu ljudi u stvari samo strgaju i bace u smeće. Pa da izvučemo neku možda veću korist od toga, mislili smo sa unutarnje strane stavljati za djecu, tipa za crtanje. Krasna I ideja. tako, nešto da bi se možda još malo više izvuče to upotrijebi, tako je, pa će se možda negdje Dobro, zadržati. jesu li ovi proizvodi, vezani ste uz ugostiteljstvo, jesu li ti proizvodi dobri, praktični za ugostitelje? Mogu li oni naći profitabilnost u tome, odnosno zaradu ako ponude ovakav proizvod svojim gostima? Apsolutno, mi imamo i neke suradnje koje su sa restoranima i nekim manjim hotelima, tako da zgodni su i za bife stolove, i za samo porcioniranje kao desert, tako da i s te strane su se pokazali jako dobri. Što si ti sve radila u životu da bi došla do ovog današnjeg uspješnog privatnog poslovanja?
Pa zapravo jedan dobar dio života sam, mladosti, ajmo to tako reći, provela u ugostiteljstvu. Kada sam završila fakultete za turizam, usmjerila sam se prema dionicima u turizmu, dakle obiteljsko-poljoprivrednim gospodarstvima, usko se povezala i hotelima i turističkim zajednicama, svima onima koji zapravo čine turizam danas. Tako sam se razvijala, prvo sam krenula sa blogom Autentika na preporuku profesora, tako je nastalo ime Autentika koje je dan danas prepoznatljivo. Potom sam razvila za vrijeme covida, koje evo, ne voli nitko spominjati, ali je jedna od svakako situacija koje treba spomenuti, je ostvarila sam grupu na Facebooku Autentika volim domaće i kroz nju sve one koje sam tijekom godina i života upoznala, plasirala, pozicionirala u tu grupu i spajala sa onima koji će postati njihovi kupci, jer je bila potraga za svim mogućim namirnicama i tako sam još upoznala i neke dodatne OPG-ovce i evo tako smo jedna lijepa divna zajednica koja je uspješno odradila svoj posao i ljudi su dobili svoje proizvode, ali i proizvođači, što je vrlo važno reći, su dobili promotivni prostor tada i na radiju i na televiziji i evo neki od njih su se uspješno pozicionirali u trgovačke lance. To je jako lijepo rečeno i ti pričaš onima koji su ti se priključili, koji su bili lijepi. Ja ću se vratiti na početak emisije. Što je s onima koji ne razumiju marketing? Što je s onima gdje ulupaš glavom u zid, a vidiš da su jako vrijedni? Znači, postoje dva različita segmenta, a to je da kroz lagove, kroz edukacije turističke zajednice educiramo one koji su starosjedioci, koji su krenuli s time i koji su naš kamen temeljac, što bi sve trebali znati, što bi sve trebali pripaziti, koji su trendovi danas, a s druge strane imamo mlade školovane ljude koji se vraćaju u naše domove i naravno pomažu svojim roditeljima, bakama, djedovima u tom marketingu, promociji i pozicioniranju proizvoda. Sa nekakvim novim idejama i znanjima. Je li možda mana ako je netko u nekom malom mjestu, negdje usred Slavonije ili tako, za uspjeh na tržištu? Pa ne bih rekla. Ono što se događa je možda mala problematika je unificiranost. Ako jedan sadi papriku, svi sadimo papriku. To je jedan od problema. Treba istražiti prije svega tržište, tko bi bili uopće naši kupci, koja nam je ciljana skupina i onda razvijati tako proizvod, osluškivati i naravno povratne informacije, ali da se vratim na taj dio, imamo super odlične primjere, ne smijem nažalost zbog inih šefova naših otkriti lokaciju. Postoji jedan rijetki proizvođač, recimo evo to je jedan dobar primjer, brašna od žira koje se upotrebljava u slasticama. Slasticama? U slasticama, tako je. I također i sladoled od žira i svašta nešto, ali s druge strane imamo recimo i proizvođače kao što smo vidjeli Ivu badema, evo malo mjesto, poslijeratno doba, novi nasadi i uspješna je danas u svom poslovanju. Također imamo veliki broj vinara. Ne znači ako je negdje u malom mjestu, na primjer u Suzi, u Baranji, da neće uspjeti prodati svoje proizvode, što više to prepoznaje naravno i Dalmacija koja pozicionira njihove proizvode i Zagreb kao takav koji je njima ciljena skupina. U Baranju ideš prvo u Batinu, pa onda ideš u Suzu, dobiš Batinu pa onda proplaćaš. Pa ja uvijek kad idem zapravo prema Baranji, produžim malo dalje na krajnji istok, pa onda sa krajnjeg istoka se povlačim u unutrašnjost. Evo, Baranja čak ima i zanimljive nazive mjesta. Kako je sa međusobnim povezivanjem tih OPG-ova i tako dalje? Pa sad ovako, oni koji proizvode svoje proizvode, bavi se uslužnom djelatnošću, dakle dopunskom djelatnošću, to je turizam, oni, moramo biti iskreni, najveći dio svojih proizvoda pozicioniraju na svojim vratima, dakle svim svojim gostima koji dolaze. To nije mali broj gostiju, to je sigurno, i na taj način stvaraju gostoljubljivost po kojoj smo mi i poznati. S druge strane imamo količine koje je teško pozicionirati, tu se slažem, no međutim svakako nađu svoj put do kupaca, jer kada su i sami oni na sajmovima, ljudi ih tu prepoznaju, od riječi do riječi dolaze do drugih kupaca, pa zatim od kupaca do restorana, tako da evo, to je nešto što ćemo pričati tek. Sudjelovanje na sajmovima i tim zbivanjima ipak skupo.
Pa neke, skupo ili ne, neke zapravo sufinanciraju, to jest financiraju lokalne jedinice, turističke zajednice, čak ja znam jako dobre primjere gdje i plaćaju njihov nastup vani, izvan Republike Hrvatske. Imamo tu odličnu okosnicu Kupujmo Hrvatsko, dakle također velike sajmove koje provodi Hrvatska gospodarska komora, gdje se brojni izlagači mogu predstaviti posjetiteljima. S druge strane, vratila bi se samo na kratko na prethodno pitanje kako ih diferencirati kroz različite oznake kvalitete. Znači ono što provode Kako ih razlikovati? Tako ih razlikovati. Znači evo jedan primjer je Lag u Baranji koji je sam osmislio i provodi istraživanje proizvoda za jedan određeni proizvod koji onda testira njihovu kvalitetu svake godine kako ne bi izgubili svoju oznaku. Izvrsno. Kada bismo kupili malo više tih domaćih proizvoda, da bismo puno pomogli, nije li tako našoj proizvodnji, naravno? Pa da, prema podatku kojeg sam zadnjih čula, koje je iznijela Hrvatska gospodarska komora, koje je provelo Ekonomski institut, dakle u Zagrebu, je kada bi svaki hrvatski građanin potrošio 14 eura na domaći, više mjesečno na domaće proizvode, BDP bi nam narasao godišnje za 1,1%. Ne zvuči to baš puno, ali kada se uzme u obzir koliko je to masa novaca, malim koracima prema naprijed, da. Tako. To je barem jedan mali dio kojim mi možemo sudjelovati i pomoći. točno. Bilo ih je dosta, vjerujte. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Hvala vama. Kad kažem Dantes Begić, znalcima se pojavi osmijeh na licu. I vama će, kad čujete što sve radi dobrotvorno, a što za uspjeh hrvatskog turizma. I još nešto, uvijek je nasmijan, veseo i nadasve iskren. Drago mi je što vam mogu predstaviti i naravno ugostiti osobu koja je vrlo omiljena, potpisujem. Kada spomenem njegovo ime, uvijek u ljudima budim osjećaj nekog zadovoljstva, sreće. A zašto? Vidjet ćete i sami. Pa dobro mi došao u emisiju. Hvala lijepo. Bilo mi je drago kad si me pozvao i iskreno čast mi je biti s tobom ovdje večeras podijeliti sa tvojom publikom svoje misli, svoje emocije, jer ja drugačije ne znam. Imaš tvrtku koja se bavi nečim što se zove tajni kupac. Prvo. Što je to? Da, to je znači tvrtka koja se bavi istraživanjem tržišta, to jest alat tajni kupac ili tajni gost. Mi 21 godinu provodimo te projekte i to je nešto što je nama svima potrebno da bismo znali u stvari na kojem smo nivou, da li to kvalitete usluge, ponude i tako dalje. Znači jedan vrlo vrstan, vrlo kvalitetan alat koji će vratiti naručitelju povratnu informaciju što nije bilo dobro. Znači nijedno drugo istraživanje vam neće vratiti pravu povratnu informaciju kao stručno pripremljeni ljudi za takav zadatak, recimo. Jel? Sada ti dolaziš tu sa svojim suradnicima, jer upravo se i u turizmu pojavljuju ti tajni kupci što obično ljudi ne znaju. Da, mi moramo koristiti riječ tajni gost. Zašto? Tajni gost, točnije, da. Tako je. Znači, tajni gost je osoba ta koja baš će doći stručno snimiti ono što nije bilo dobro. Znači, nije došao da bi špionirao, nego znači da bi snimio i da bi pomogao toj, da li to objekat, da li to, ne znam, destinacija ili nekakva ustanova i tako dalje. On će snimiti, znači, ono što nije bilo dobro, vratit će povratnu informaciju da bi se to ispravilo. Glavni razlog, znači, takvih projekata je, znači, podizanje razine kvalitete ponude i usluge. Ono što mi u stvari, uglavnom, kroz naše projekte želimo postići, a to je, znači, općenito podizanje kvalitete našeg turizma. I to je jedan od alata koji sigurno može pomoći našem turizmu. Koliko to naši turistički djelatnici prepoznaju? Time mislim i na vlasnike hotela, vlasnike restorana, ali, što je jako bitno, direktore turističkih zajednica koji, budimo iskreni, često sjede postavljeni na političkoj razini i odrađuju svoju plaćicu. Da. Nas doživljavaju u stvari kao šta će nama kad nekog ugostitelju kažete ili hotelijeru, pa i turističkoj zajednici, šta će nama netko govoriti, jesmo li mi dobri ili smo loši, šta je moj konobar napravio ili šta je moja recepcija ovako ili onako napravila, zašto bi to nama neko govorio? Zašto bi neko nama prodavao, nazovimo to, pamet?
Mi ne prodajemo stvarno pamet, mi stvarno, znači, samo zatečeno stanje prenesemo njima informaciju što treba ispraviti. Sad ono, znači, što to njima može pomoći? Može im jako puno pomoći. Mi imamo jako puno partnera. Evo, nedavno smo baš pregledavali naše liste i tako dalje. Mi trenutno imamo stalnih skoro 700 partnera. Znači, da li je to u ovom našem biznisu, to jest u ovom sektoru našeg poslovanja ili u nekom drugom, znači, ali imamo 700 partnera, samo ovo što se tiče misterije. To je puno ljudi koji su iskusili i koji ukazuju i dalje povjerenje. Da, evo recimo, jako veliki broj partnera je turističke zajednice. Vi ste malo prije spomenuli turističke zajednice, ali smatram i dalje da nisu dovoljno prepoznale važnost ovakvog projekta, zato ih ja evo pozivam s ovim sa današnjim našim ovim lijepim druženjem, da nam se obrate slobodno moju mail adresu. Mnogi imaju, ako ne znaju, nek slobodno otvore dantes.biz, tamo će naći sve moje kontakte na našoj web stranici, nek se obrate jednim kratkim mailom, vrlo rado ćemo porazgovarati, opisat ćemo što je posao toga, što vrijedi, što znači to za njihovu destinaciju. Idemo ovako, od dolje. Znači, ja sam gost. Dolazim u neko turističko odredište i vidim 1000 mana, nemam ih kome iznijeti. Osim ako nije neki tajni gost pa me pita. U turističku zajednicu dođem, potužim se za nešto, onda shvatim da turistička zajednici ni ne znaju da taj iznajmljivač postoji, nikad nije direktor bili u nekakvom restoranu i tako dalje. I kako onda mogu ja govoriti o nekakvom velikom turizmu u Hrvatskoj? Sad je nama glavni slogan da smo sigurna država. I točka. Kako smo postali sigurna država, ali idemo mi redom ovdje. Idemo od ovog što ste vi krenuli. Došli ste u neku određenu destinaciju i vidjet ćete odmah i kao gost ćete vidjeti, znači, jako puno mana. Neće vam nitko, znači, ponuditi, znači, nikakav upitnik da ćete vi ponuditi, da vi to zaokružite, da ovo je bilo dobro, ovo nije i tako dalje. Ako vam to neko ponudi u nekom hotelu, vi ćete obratiti pažnju na taj hotel i gledate da se nikome ne zamjerite. Točno. To je upitnici i to je ono što naše turističke zajednice rade. Ja smatram osobno da to treba raditi, ali da to nije dovoljno. Znači, trebamo stručno mišljenje ljudi koji su na terenu, koji će snimiti situaciju i prenijeti njima informaciju šta da se ispravi. Znači, to se ne tiče samo direktorice turističke zajednice ili direktora, jedino se to tiče i predsjednika turističke zajednice, to je, znači, to su načelnici i gradonačelnici. Tako je. Tu, znači, postoji njihova ta odgovornost gdje oni, znači, trebaju zatražiti od svojih direktora turističkih zajednica, molim vas, što ste učinili u tom i tom pravcu. Mi znamo da kod nas je po pravilniku, to bi ministarstvo naravno trebalo pratiti, da oni trebaju raditi istraživanje tržišta. Da li oni rade istraživanje, kakva rade istraživanje tržišta i do kakvi brojki su došli, šta su učinili u tom pravcu, to je ono što mi imamo, znači, drugi dio, jer mi imamo kratku emisiju. Ja vam imam tu puno jako toga pričati. Naši direktori turističkih zajednica, nažalost, veliki dio ne radi onaj posao koji treba da radi. Ja ih ne želim prozivati. Ja smatram da mnogi vjerojatno nisu ni bili upućeni, možda nisu znali tko je Dantes, evo sad će saznati. Ja vjerujem mnogi od njih. Nama je posao, znači, da budemo im pomoć. Mi nismo protiv njih, mi smo na njihovoj strani, na strani, znači, direktora turističkih zajednica, turizma općenito. Recimo, turističke zajednice misle da su napravile veliki posao kada organiziraju koncert nekakvog pjevača grupe i potroše 15 do 30 tisuća eura u jednoj večeri na kojoj će uživati građani. Nikakvi turisti i gosti. Osobito strani. Ja evo, kao, nazovimo to nekim dijelom turistički djelatnik, mogu reći otvoreno, znači, da smatram da to nije posao turističke zajednice velikim dijelom, znači oni ako nešto trebaju animirati goste. A kako to napraviti, a da se oni s tim toliko ne uvlače u takve poslove, zašto ne angažiraju agencije, kao što je naša agencija, postoji za istraživanje tržišta, postoje event agencije i među ostalog i to su naši poslovi, ali zašto ne uzmemo agenciju koja će, znači, organizirati koncert? Dobro, mi sada pričamo o tome, ali mi daj reci konkretan primjer gdje je dobra suradnja. Na primjer, spominjao si Baško Vodun. Da, jedan vrlo pozitivan primjer. Mi s njima radimo već 15 godina. Ta kvaliteta jako konstantno lijepo raste, znači pomalo i tako dalje.
Ono što nam je cilj, znači kad se odradi projekat određeni, to što recimo i Baška voda ili ne znam, određene neke druge destinacije poput Splita, ne znam, evo uzet ćemo sad evo najsvježiji primjer, ne znam, Punat, Lovran, Medulin, tako dalje, to su sve destinacije, znači vidite, ja sam spomenuo i velike gradove, mali gradovi, tako dalje. I što si ti njima sada rekao? Što si ti ostvario? Kako si im pomogao? Znači, mi smo saznali znači, što nije dobro, mi smo znači, isprezentirali rezultat i ponudili kakve edukacije oni trebaju napraviti. Na primjer, što je bilo loše, može se sjetiti kod nekih? Ono kako je recimo primjer, evo loše, nazovimo to loše, znači manje dobro ćemo ljepše zvuči, znači manje dobro je bilo to recimo da smo bili s manje osmijeha. Recimo da vi kada dođete kod neki ugostiteljski objekat, da taj djelatnik nije koristio osmijeh, da vas nije pozvao na ponovni dolazak, da recimo on prilikom posluživanja znači nije uopće shvatio da mi treba ponuditi možda dodatno piće, da mi ponudi možda desert. To su recimo neke osnovne stvari. Da mi recimo recepcioner kad je recimo razgovarao sa mnom nije odradio neke osnovne stavke prilikom razgovora sa svojim gostom i tako dalje. To su samo neke male greškice, ja koje sam sad spomenuo, greškice i propusti koje znači mi znači nakon toga turističkoj zajednici. To se promijenilo, a što si još recimo, odnosno tvoja ekipa, što su još sugerirali, a da su usvojili ovi s kojima radiš, s kojima je tako uspješna suradnja? Recimo, neke veće promjene. Primjer, evo recimo imate promjenu da gastronomija nekih određenih regija. Oni su smatrali da je gastronomija ono što njihovi ugostiteljski objekti nude. I mi smo kad smo snimili znači, tu gastronomiju, to je istražili smo, da smo u svakim tog ugostiteljskom objektu koji smo pratili, evo recimo baš Baška voda, gdje smo pratili da smo došli do saznanja da kod njih je turizam gdje se samo vrti. Znači njima je broj, oni ne baziraju se na kvaliteti. Međutim, znači, ne kažemo za sve objekte, znači minimalno 60 do 70% objekata tako radi. Ne samo Baška voda, nego općenito naša. I to se sad počelo mijenjati. Sad je to počelo sve jače i jače, znači, i to sad dolazi do toga da dođete u objekat i on vas lijepo znači, ponudi za stol, pa onda lijepo vas vodi kroz cijeli taj ručak ili večeru, pa vas lijepo on znači, savjetuje što bi bilo dobro, za što ste, da li je to riba, da li je to meso, i onda on vas vodi. Znate, imamo naše lokalno, ne znam da li je to, ne znam, nekako meso, da li je to, ko je to riba, onda kaže imamo danas svježu ribu, pa mu donese ribu, pa razgovara s njim. O kakvom bi, kako je riječ. Uvijek je taj osmijeh. No, postoje neka odredišta, recimo Dubrovniku, koje kad ja dođem, umrem od dosade. Nažalost, ima takvih. A što s time? Što s njima? Da. Njemu će doći zbog zidina, ali ja ću pogledati zidine, prošetati Stradunom po onoj jezdivoj gužvi i točka. Da. Mi smo malo prije spomenuli, znate, ono istraživanje tržišta. I oni su se bazirali, i dalje smatram, znači, na onaj upitnik. Taj upitnik im ništa nije dalje rekao, nego kako je bilo, da li je bilo dobro, da, ne, da, ovo, ono i tako dalje. Tu i tamo neko napisao koju rečenicu. Zašto nije poslana ekipa koja će to snimiti, pa bi rekla, znate, vi ste jako dobro napravili, osim lupa na pamet, znači, ovih mjesec dana da ste puštali sada samo o kulturi, znači nekakav kulturni događaj, da ste recimo odlučili ubaciti, ne znam, potpuno nekakav drugačiji događaj sada, narednih 10 dana. A ne samo Dubrovačke ljetne igre, pa kad završe... Tako je, recimo. Zašto to ne bismo napravili? Zašto ne bi oni biti hrabrosti odjednom drugačiji? Zašto ne napraviti jednu promjenu i tako dalje? Ali pri toga istraži da li to njihove destinacije odgovara. Znači, ako ste vi imali lupa na pamet, neka destinacija 50 ili 100.000 gostiju tokom ovog ljeta, da li vi imate njihove kontakte da možete s njima iskomunicirati? Je li im šaljete rođendansku čestitku, makar i mail? Znači, to su jako važne. To su sve onako sitnice, ali jako veliki potezi koji našem turizmu u stvari vraćaju povjerenje tih gostiju. Sad sam se sjetio, apropo istraživanja na našim nacionalnim televizijama, gurnu mikrofon stranom gostu, kako vam je u Hrvatskoj? I onda strane goste, ja, izeršen, dankišen. I time smo rekli da je jako zanimljivo u nekom mjestu. Kako je s kontinentom? Pokazuju li oni zanimanje? Da, sve više i više, iskreno, to me jako raduje. To me jako raduje jer, primjer, evo imamo situaciju da imate jako puno sada tih turističkih djelatnika, recimo na Jadranu, koji sad preko zime ne rade ništa. Zašto oni ne bi posjetili naš kontinent? Šta smo mi učinili s kontinenta, to je kontinentalni dio turizma, da privuče te ljude i te goste? Ali kako će oteći kada je jedan direktor županijske turističke zajednice na moru, na moje pitanje davno, dok sam imao radijsku emisiju, rekao, Sunčana,
rekao, odgovorili na moj upit, jeste li ikada ljetovali u inozemstvu? Meni je na mom škoju najljepše i ja nikamo ne moram ići. Nikad u životu on nije bio u inozemstvu. Da. Osim na nekom turističkom sajmu gdje se poslije navečer vjerojatno ili napio ili išao sa ženom po trgovačkim centrima. Da poslije sliku da ne treba niko od njega dolaziti. To je vrlo, vrlo kriv odgovor. Ne znam uopće o kojem se gospodinu radi ili gospođi, ali jednostavno to je potpuno kriva slika. On kao turistički djelatnik, pogotovo na takvoj funkciji, mora znati šta komunicirati. Kao i ja, kad sam došao ovdje kod vas, točno znam šta želim vam reći, šta želim prenijeti vašoj publici, a pogotovo recimo tim turističkim djelatnicima. Ali ima recimo turističkih zajednica koje su vrlo neozbiljne, gdje su direktori, otvoreno rečeno, opet po političkoj liniji. Kako njih natjerati da počnu turistički razmišljati ili pozvati u pomoć da se stvari... Da, evo, dobro ste i to spomenuli, znači mi se susrećemo kako radimo 21 godinu, prošlo raznih političkih garnitura sa svih strana, mi smo tu. Znači mi ne ovisimo o političkoj garnituri, mi radimo svoj posao zato jer ga volimo. Ali ga to otvoreno, znači svima kažemo, svim tim turističkim djelatnicima i turističkim, to jest direktorima turističkih zajednicima, načelnicima i gradonačelnicima, nas ne zanima boja zastave. Nas zanima samo kvaliteta i turizam, ono što nam je potrebno. Točno. Nama treba turizam voditi sposobni ljudi, jako sposobni ljudi i vjerujte, u našem ministarstvu, ja da sam ministar, kod mene bi bili sve boje zastava. I vjerujte da bi ih ujedinio. Ovo što je gospodin sada radi, gospodin Tonči Glavina, jako lijepo radi i to stvarno se treba osvrnuti. Neki su ga prozivali tako dalje tokom ove sezone. On točno ima zacrtano što želi napraviti. I on ima te neke stvari koje su dobro napravljene, ima stvari stvarno koje moramo zajednički napraviti da se to popravi. Točno. Za kraj ovog dijela razgovora samo jedno pitanje. Prepoznaje li tvoj rad Hrvatska turistička zajednica, odnosno Ministarstvo turizma i sporta? Osobno smatram da bih volio da puno bolje prepoznaju vrijednost ovog što mi radimo, da iskoriste ovo što mi radimo u zajedničkom jednom jako dobrom projektu koji bi jako puno pomogao Hrvatskoj turističkoj zajednici i Ministarstvu turizma, jer radimo stvarno u istom pravcu. Možda se jave. Tako je. Iako si i dobročinitelj hrvatskom turizmu, dobročinitelj si inače u životu i postoji jedna krasna manifestacija VIP Wine Event koji radiš u određenim gradovima Hrvatske. Projekat koji ste spomenuli, Wine VIP Event, u stvari je proizašao iz naših, malo prije naše teme koja je bila, to je Mystery Guest. Znači, vidjeli smo da imamo jako veliki problema sa kvalitetom. I kad smo vidjeli da ta kvaliteta kaska, onda smo željeli to pretvoriti u jedan projekat koji će objediniti, znači gdje ćemo na jednom mjestu imati izlagače vrlo kvalitetne, u drugoj dvorani ćemo imati edukaciju. To znači, ovi su izlagači tamo zaduženi da svoju kvalitetu ponude svim onim našim gostima, a gosti su gostitelji i turistički djelatnici. Ali mogu i drugi doći. Naravno, mogu doći svi oni koji su željeli dobrog znanja, dobrog proizvoda, kvalitete, jako dobrog razgovora, druženja, jako dobre emocije. To je ono što nas veže. I sada se mi svi okupimo u tom prostoru, ali bit svega se događa u drugim prostorima. Gdje su poduke, someljera, imali smo u Zagrebu recimo sirevi i tako dalje. Da, upravo sad smo malo prije pričali. Znači one greške koje smo vidjeli da su napravljene tijekom naših Mystery Guest, to je tajnih goste, tajnih gost projekata, vidjeli smo, znači te greške želi smo ispraviti. I znači želimo na tim edukacijama, da li to bilo znači znanje o vinu, da li to bilo ugostiteljsko posluživanje, da li to kuharske nekakve radionice pa da kuhari neke stvari nauče, neke nove. Znači imamo potpuno različite edukacije u odnosu na neke druge edukacije koje nude nekakvi sajmovi, nekakvi druga događanja. Mi se ne uspoređujemo sa nikakvim sajmom. Mogu li te zamoliti koji će gradovi iduće godine 2026. biti? Iduća godina je naša 10. jubilarna godina. Kud ćete nešto ljepše nego kad nešto slavite. Napokon slavite, znači tu 10. godinu. Mi uvijek nešto slavimo, ali znači 10. godina je, baš odlučili smo da to bude nešto posebno.
ja vjerujem, evo sad... Što će biti Zagreb, Rijeka? Tako je, da. Biće Zagreb, opet krećemo od Zagreba, Rijeka, Pula, Zadar i Split. 5 velikih, sve se dešava u veljači, 2026. godine, već smo odredili hotele, sve smo izdogovarali. Evo sad ćemo krenuti sa izlagačima koga ćemo uzeti, već dogovaramo radionice. Super, budući smo pretjerali s vremenom, samo još jedno pitanje, što je s Osijekom? Rado, mi bismo rado i Osijek i Varaždin, evo recimo, gdje je postojala inicijativa s njihove strane, tako da evo, ne kažemo da nećemo, ali znači samo znači treba postojati njihova dobra volja. Hvala ti lijepa, samo nastavite. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Pa, dragi moji, pozdravljam vas do iduće emisije koju možete gledati na programu vaše omiljene televizije.